Khotso weso, o dumediswa ke Khotso Moabi. Ha re tswele pele thutong ena ya mefuta ya phuputso moo re ntse re tsepame metheong ya yona. Mme re tswele pele tabeng ena eo re ile ra dumellana ka yona gare kajeno re tlotla re sheba Lilaeborari, Limusiamo, LIKALARI, Likhopotso, Easter le tse ding, libraries, museums, galleries, archives and others, tseo e leng moo re fumana secondary data teng, moo re fumana mehlodi ya bobedi ya lesedi teng. Di-library, di-museum le di-gallery, dikgopotso ha mmoho le tse ding tsena di hlomelletswe di entswe equipped ka di-catalogue tsa disisitimi tse rarahaneng, sophisticated, tse thusang ho latella moo lesedi data le leng teng kapa ho thusa ho fofonela e leng troll e le ho hlwaya kapa ho etsa identify eng kapa eng ya manang le se tsongwang. Di-library tse teng haufi hangata di boloka lesedi data le pokello ya tsa lehae tse thahaselloang. Di-museum le di-gallery le dipokello collections tseo di nang le di-system tsa di-catalogue tse thusang ho tsoma kapa ho secha le tsona di molemo. Di-museum tse kgolo di na le mafapha e leng departments a ho tsoma kapa ho secha a thusang. Ka ntle ho ditsi, di-institutions tsa setjhaba le tsa borutehi tse academic, disebediswa kapa di-material tsa nalane tse ngata di tshetswe dibakeng tse belaetsang, tse obscure, dibakeng tse hole, tse remote, ka hare ho matlo a kgale le matlo kapa organisations tse kgethehileng. Le ha ho le jwalo, mathata a ka ba teng ha ho tsongwa kapa ho search le ho fihlela kapa ho etsa access lesedi ka hare ho moo ho sa hlophehang hantle, e leng less organized. Easter le sebaka sa mong wa sona seo ho sa kenweng ntle le ho dumellwa. Makgabane a kang a lefokisi hangata a hlokahala ho fumana mohlala, ho etsa track down mohlala wa sesebediswa material. Easter le ho a theha kapa Easter le ho a theha setswalle ho fihlela sebaka sa monga sona se private seo ho sa kenweng ntle le ho dumellwa. Jwale ha re shebe dikopano tsa kgwebo e leng commercial le tsa borutehi tse professional bodies, tsena hangata di tshwere lesedi e leng information la dipalo-palo, statistical, ka bobedi la ha jwale le la nalane la kgale. Di-company di hlopha kapa di etsa device di-record hodimo ha dikarolo di-aspect tsa kgwebo tsa business, molemong wa tsona mosebetsing wa mehla ho ka ebang thata ho fihlela kapa ho etsa access lesedi leo ntle le ha o le mosebetsi ya tshepjwang. Le ha ho le jwalo, dikopano le di-organisations tsa kgwebo e leng trade tse emelang makala a mangata a industry le commerce hangata di phatlalatsa dipalo-palo, statistics, tse akaretsang, tse emelang kapa tse etsang refer, tse emelang diketso, activity tsa karolo kapa sector ya bona. Hona ho tshwana le dikopano e leng di-bodies tsa borutehi, professional bodies, tse recordang dikarolo di-aspect tse kapa tsa bophelo ba borutehi bo professional ba dintho tsa tsona jwalo ka tatello, trends ya kgiro, maemo a tsamaiso, commission,
di-commission, le lesedi, tatha la tjhelete e kenang, income, lesedi le tswang ho dikopano, dibodi tsa borutehi, professional bodies, ka tlwaelo le phatlalatswa ka sebopeho, fomo sa tlaleho e leng raporoto, ka bobedi le printuweng le elektroniki, le ka fihlelwang ka maqepheng a di-website tsa bona. Jwale ha re shebe lesedi, tatha le nepahetseng la morero, projeke ya hao. Ho bohlokwa ho beha leihlo kapa ho check kapa ho qamaka pele o itlama kapa o iketsa commit ka ho sebedisa mehlodi ya bobedi ya lesedi ka sepheo sa ho netefatsa na ditshobotsi e leng characteristics tsa lesedi, data, le kgotsofatsa sepheo sa phuputso, research, le ho araba dipotso na ditsela kapa measures di tshwana kapa di a matcha le tseo o di hlokang jwalo ka economic, demographic, dipalopalo, statistics tsa ho bala setjhaba kapa dipalopalo tsa setjhaba tse social, na ditsela kapa di-measure di tshwana kapa di matcha le tseo o di hlokang jwalo ka economic, demographic, e leng thuto, study ya dipalo, statistics tsa ho bala setjhaba, population, kapa dipalopalo, statistics tsa setjhaba tse social. Phuthela kapa coverage, na di phuthela kapa coverage, na ho teng lesedi le lekaneng la mokgwa kapa type o batlwang, na lesedi le sa batlweng le ka qhelelwa ka thoko, na ho teng lesedi le lekaneng la mokgwa o batlwang, na lesedi le sa batlweng le ka qhelelwa ka thoko. Taba e nngwe hape, kgobokano ya setjhaba e leng population, batho, ditsi, di-objects jwalo di tshwana le tseo o di hlokang phuputsong eo o e kgethileng. Basusumetsi, di-variables ba phuthetsweng ke bafe? Sebopeho se qaqileng sa bona ha se bohlokwa hakalo ho mosebetsi wa tlhaloso e leng wa descriptive. Ha di bohlokwa hakalo ho mosebetsi wa tlhaloso e leng wa descriptive, empa se hloka haholo ho ditlhahlobo e leng di-tests tsa dipalopalo kapa phuputso ya tlhakiso ke potso. Basusumetsi ba phuthetsweng ke bafe? Sebopeho se qaqileng sa bona ha se bohlokwa hakalo ho mosebetsi wa tlhaloso kapa descriptive work, empa se hlokahala haholo ho ditlhahlobo le di-survey kapa phuputsong ya tlhakiso. Na melemo e tla feta ditjeo, costs tsa hao, na ho fihlela kapa access lesedi ho tla dumellwa? Ke mane motho jwale o tla ipotsa malebana le lesedi le tla amana le phuputso ya hao. Netefatso le authentication le botshepehi, credibility, authentication le botshepehi. Ha re shebe tsona, ha o sebedisa lesedi ho tswa ho mohlodi o neng o sena taolo pokellong ya lona, o tla lokela ho ikgodisa na lesedi, data, le ka tshepjwa, hape na le felletse, le comprehensive, le na le lokela tseo di hlokang, le suitable, ho ikamahantswe le boleng ba lesedi. Data tlhalohanyo, assessment e hlokahalang e ka etswa ka ho hlahloba e leng examining mohlodi wa lesedi. Ke sefe seriti kapa reputation sa kopano, organization e abang
kapa e supplyang lesedi, e fanang ka lesedi. Dipalopalo tsa mmuso le lesedi le fanwang ke dikopano tse kgolo tse tsebahalang di na le tlhompho, authoritative, hobane di tsitlallela botshepehi, credibility. Di-record tse tshwereng ke dikopano tse nyenyane kapa di-company tsa kgwebo, commercial, ho tla ba thata ho di beha leihlo kapa ho check-a ho bona boleng, reliability ba tsona. Mehlaleng e leng di-casing tse ho bohlokwa ho beha leihlo kapa ho check motho kapa setsi se ikarabellang ho lesedi le ho thala, e leng ho etsa explore ka na ho teng phatlalatso e printuweng e amanang le phuputso e ka fa motho kapa setsi seo botshepehi, credibility. Le ha ho sa etsehe ho le impossible ka lesedi la dipalopalo mohlaleng kapa casing ya ba fanang ka tsela tsa kgwebo, empa mehlaleng di-casing tseo tse ding o tla lokela ho etsa tlhalohanyo, e leng assessment, ya ho bokella le qanollo e sebedisitsweng na ke efe ho hlahisa lesedi, e leng ho producer lesedi. Dihlopha e leng di-set tsa lesedi la internet di fana ka lesedi ka ho hokahanya kapa ho etsa link, ho bitswang di-hyperlinks, mme di tlaleho dirapoto hangata di na le karolwana, section, e abetsweng mefuta ya phuputso e sebedisitsweng. Jwale dintho e leng di-issue tse tla hlalohanywa kapa tsa hlalohanywa, assessed, moo karolwaneng kapa sectioneng e abetsweng mefuta ya phuputso e sebedisitsweng ke mofuta, e leng method, wa sampling o sebedisitsweng. Ditlhahlobo e leng di-survey tsa sekgahla, rate sa dikarabo, di-response, kwatipa, context eo lesedi kapa data le bokelletsweng kapa le ho reketelwa ho lona, le mofuta wa qanollo. Letlotlo la lesedi, tatha, e leng wealth, la dipalopalo le hlwekileng le tshwerweng ka hare ho dikgopotso, di-archives, haholoholo ha letsatsi la moraorao, leng date, le fana ka disebediswa kapa sebediswa resource matla sa ho fuputsa dintho tse ngata. Hangata o tla fumana le ha o le jwalo, lesedi le rekotuweng ha le ka sebopeho seo o se hlokang. Ho tea ka mohlala, ha o etsa papiso ya matjhaba ya maemo, e leng provision a matlo, o tla fumana lesedi le lotomantswe kapa le entswe compiled ka ditsela tse fapaneng dinaheng tse fapakaneng tseo o di shebang. Ka sepheo sa ho motsula, extract, lesedi leo o le hlokang hantle, o lokela ho iketsetsa qeto, e leng extrapolate, ho tswa ho lesedi kapa data le teng. Netefatso, authentication, ya lesedi le nalane e ka e ba tsela kapa process e rarahaneng, hangata e etswa ke ditsebi. Moteolohadi, e leng range wa makgobonthithi, di-technique wa disebediswa, mohlala, qanollo ya dingolwa, textual, ho sebedisa carbon dating, e leng mefuta ya ho tiisa, e leng determining dilemo tsa moetsuwa, object na di kae ka tshebediso ya radiocarbon. Ho sebediswa qanollo, analysis ya pampiri, leng paper analysis, ho beha leihlo kapa ho check-a sebaka, location, ho bapisa mehlodi esita le ho etsa tse ding tse ngata. Botshepehi ba lesedi bo emela kapa bo referela tokoloho ya lona ho tswa ho phoso, e leng error kapa leeme. Ditokomane tse ngata di ngotswe ka sepheo sa ho fetisa molaetsa o itseng, mme di a kgetha
di selective na di bolela nnete efe. Hona ho jwalo le ho lesedi le tswang dihlopheng tse itseng kapa ditlaleho diraporoto tse lotomantsweng compiled ke bao ba batlang ho kenya moya impression o itseng ka ho fumana LIAK'HAEFE merero e itseng, ka ho fumana ho achieve merero e itseng, ba batlang ho kenya moya impression o itseng kapa ho fumana impression e itseng ho achieve. Ditokomane di seke tsa nkwa ha sesane jwang le jwang. Ka mantswe a mang di lokela ho nkwa e le lesedi la kwa tipa itseng. Hape lesedi tatha le tlamehang ho tliswa kwa tipeng tsa diphuputso tsa dibopeho disele di lokela ka lebaka leo ho sebediswa ka kelohloko ho ya ka batho ka moo ba hlalosang ka teng ba ditsebi. Boholo ba lesedi le tliswang kwa tipeng e leng contextualized kwa tipeng disele le ka eba siyo ditokomaneng tse kang ditlaleho, diraporoto tsa diketsahalo tse bolelwang ka ho bua ka molomo moo ho kgutsa e leng process, ho qeaqea hesitations le matshwao a mmele e leng gestures di sa rekotwang. Boholo ba boemedi ba ditokomane bo lokela ho hlalohangwa kapa ho hlalohanywa. Hona ho tla thusa ho etsa dikahlolo judgments tsa kakaretso, generalizability tsa diqeto, conclusions tsa ho tswa ho tsona. Ha o sebedisa dihlopha disete tsa lesedi le data le kgobokantsweng ka nako e telele, mohlomong ka dilemo, beha leihlo kapa check-a na pokello e leng collection ya lesedi data, mefuta le di-methods ya qanollo di entswe ka tsela efe e tshepahalang kapa e tshepehang, e constant. Diphethoho dife le dife ho tsena di tla kenana, di tla etsa alter lesedi leo e leng tholwana kapa result e lebelletsweng, mme di tla thatafatsa dipapiso e leng comparison ka nako e tlang, mme lesedi kapa data le keke la tshepjwa, le tla ba unreliable. Le ha mmuso le mehlodi e meng ya molao e ka rekotwa phethoho ya mofuta ona, empa mehlodi ya dikhampani le mehlodi eo seng ya molao di etsa phethoho e leng mofuta ona wa ho fana ka lesedi sewelo. Ha re emise mona re tla boela re tswela pele videong e hlahlamang